аввал маросими намоиши либосҳои миллӣ қадимӣ ки аксарияти ин либосҳое ки инҷа мебинед шумо таърихи 3000 сола зиёдтар доранд ва ягона маросиме аст ки мардум дар инҷа соли худаша барои ин либосҳоро пайдо карданд, барои ин либосҳоро тайёр карданд, 10 солаҳо 20 солаҳо ҷон канданд ва шумо ина ҳамагӣ дар чанд лаҳза мебинед. Вале муҳим аз ҳама ин аст ки таърихи худа, фарҳанги худа сабт мекунанд, нигоҳ медоранд ва умедворам ки шумо ҳам ҳамин корро мекунед. Так шодӣ бар хонадони ҳамаи онҳое ки дар канали Дилшоди Раҳматулло обуна ҳастанд. Умедворам ҳолу ҳавотон хуб аст ва зиндагии хубу хуш доред. Биёед якҷо аз ин маросими хеле хуб дидан мекунем ва мебинем ки бачаҳо чӣ қадар заҳмат кашиданд инҷа тақрибан аз 6 ва яке аз маъруфаёншон ки Хуршед Сатторов чӣ кор мекунад? Намоишҳои худаша, намоиши либосҳои худаша инҷа мегузорад ва умедворам ки шумо мебинед ва ҳатман лайку комменти худа дариқ намедоред. Рафтем милли фэшн шоу.
خب هیچ مراسم به جایزه و تحفه سپاری جنبست نمیشود و نقطه آخرش همین بود. با بچه ها که بچه های جوان، من یک معلومات دیگر را فهمیدم که اونایی بودند که اینجا لباسشون نمایش دادن در این فستیوال بزرگ و اولین که همین سال دانشکده دیزاین و صنعت تاجیکستان ختم کردند و اینم خیلی میدان بزرگ است و برای این چنین دستاوردها و امیدوارم که شما هم یک جزء فرهنگ، یک جزء عنعنه و رسم و رسوم ملت خود اولتر از همه حفظ میکنید در منطقه خودتان و بعدا دست میزنیم به منطقه های تاجیکستان و در عموم معرفی میکنیم اینا در دنیا. خب تشکر که تا اینجا بودید. امیدوارم برای شما پسند آمد. پیگیر نوارهای دیگری کانال دلشاد رحمت الله باشید. لایک و ابونه شدن و به دوستان تقسیم کردن فراموش نکنید.